tubahaye ikaze mu kiganiro ku muco n'umurage by'u Rwanda, umuco wacu mugezweho n'inteko y'umuco. Ndi Nyirabahire Marie Constantine. Ni ikiganiro kidufasha guhugukirwa no gucengerwa n'ubumenyi ku murage w'u Rwanda, umuco wacu n'indangagaciro bumbatiye muri iki gihe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku hantu ndangamurage Inyange. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Muri iki gihe iyo bavuze intwari z'u Rwanda twumva bagaruka no ku bana b'Inyange. André, Inyange ni hehe kandi ni ayahe mateka tuhasanga? Inyange ni umusozi wirengeye uherereye mu ntara y'Uburengerazuba, akarere ka Ngororero, umurenge wa Nyange, akagari ka Gaseke, mu mudugudu wa Ngobagoba. Mu Rwanda rwo hambere aho ngaho hitwaga mu karere k'Ubudaha. Mu mpinga y'uwo musozi rero wa Nyange hari ishuri ryisumbuye ryatewe n'abacengezi mu mwaka w'1997, bahica abana 6, abandi barakomereka. Ndetse umwe mu bakomeretse nawe nyuma yaje kwicwa n'ibikomere, bose bazira ko banze kwicamwa ibice bishingiye ku moko. Kuba abo bana barakomeye ku Bunyarwanda bakanga kwitandukanya, nicyo cyatumye bashyirwa mu ntwari z'u Rwanda. Igisubizo mpaye kinteye amatsiko kurushaho. Wadusobanurira neza iby'icyo gitero, ariko ukagaruka by'umwihariko cyane kuri abo bana b'Inyange bagize ubutwari, ukatugaragariza indangagaciro y'ubumwe, uburyo bayigaragaje ndetse bakanayizira. Nibyo, reka ngusobanurire. Igihe Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yari imaze guhagarikwa n'ingabo zari za RPA Inkotanyi, Exfar n'interahamwe bahungiye muri Kongo, bashinga umutwe witwa ARIR, ari byo bivuga Armée de Libération du Rwanda, ariyo yahinduye izina mu mwaka w'2000 ikiyita FDLR, Force Démocratique de Libération du Rwanda. Umugambi wabo ari nawe FDLR gifite muri iki gihe, kwari ugutera no kwigarurira u Rwanda bagakomeza umugambi wabo wa Jenoside. Hagati y'umwaka w'1997 n'umwaka w'1998, abo bicanyi bacengeye mu Rwanda, ari nayo mpamvu nyine biswa abacengezi, bagaba ibitero byinshi byibasiye Uburengerazuba, Amajyaruguru ndetse n'igice cy'Amajyepfo, kuri ubu kiri mu karere ka Muhanga. Mu ijoro rero ryo ku wa 18 Werurwe umwaka w'1997, bateye ishuri ry'Inyange rirahitwaga icyo gihe muri komine Kivumu, perefegitura ya Kibuye. Babanza kwica umuzamu waryo, maze binjira mu mashuri abiri yigagamo abana bo mu mwaka wa 6 no mu wa 5, babategeka kwitandukanya bashingiye ku moko. Abanyeshuri barabyanze, basubiza ko bose ari Abanyarwanda. Abacengezi batangiye kubarasa, babajombagura ibyuma ndetse babateramo na za grenade. Ako kanya hapfa abana 6, abandi barakomereka. Mu bakomeretse icyo gihe hari uwaje kwicwa n'ibikomere mu mwaka w'2001, ariko hari n'undi muri bo waje kuzazira uburwayi mu mwaka w'2018. Abo banyeshuri uko ari 47, abapfuye n'abakiriho, bose bagize ubutwari, bagaragaza indangagaciro y'ubumwe ku buryo buhebuje, ari nayo mpamvu yatumye ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2001 barashyizwe mu ntwari z'u Rwanda ziri mu cyiciro cy'Imena. Kubera ibyahabereye, ubu Inyange hashyizwe ikimenyetso cy'amateka y'ubutwari, ndetse anamurikwa muri ayo mashuri abiri yahoze ari ay'umwaka wa 6 n'uwa 5, kandi harasurwa. Tumenye Ikinyarwanda. Inkoranabuhanga application Tumenye Ikinyarwanda ibigisha Ikinyarwanda ndetse n'umuco wacu yahageze. Ubu ushobora kwigisha Ikinyarwanda ukamenya indamukanyo, ukamenya amasano, inshoberamahanga, ikeshamvugo, ntibavuga bavuga n'izindi ngeri z'Ikinyarwanda. Kubona iyi nkoranabuhanga biroroshye kuko ari ubuntu. Ujya kuri Play Store cyangwa App Store ziboneka mu matelefone ngendanwa yo mu bwoko bwa za smartphones ndetse no muri mudasobwa, ubundi ukayimanura download ugakurikiza amabwiriza. Dushishikarire kumenya ururimi rwacu, turwigishe n'abataruzi, kuko Ikinyarwanda ari umuyoboro w'indangagaciro z'umuco wacu. Umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza.
ubu butumwa mubugejejweho n'inteko y'umuco.